Menteri Ketenat Arts and Culture Kejala Meghalaya Obasan Borsulai hak arpo terik ujeliau hajar arpuar. Ulalu megejingelang bat kia officer sorkar kibahiyang jong tirot sing siem ukiang nangba bat upatugan sangma kidongelam kejantia Students Union bat kejantia Yasiat Khanam Committee na gebenta bantai ya umat saanam jong ki klawat Kejala ha State Central Library Shillong. Bat bantai ya umat saanam jong tirot sing siem hagari Bangladesh. Habayakran bagi nang patai kubor Obasan Borsulai ulang bagi jingelang kelarai bagi jingtai ya umat saanam jong tirot sing siem kedepan longkat kum kadur kawami hakastam. Kat bagi bahayang basem jong kiang nang ba berpatugan sangma kila ajeng menjor bantai ya umat jong kiang nang ba berpatugan sangma kat kum kadur kawami ak almanak jong Kejala Meghalaya. Ulang bagi kam kijam mentai kelia cekmat batshna ya umat jong kini kelawat akan nong ba Shillong. Hak kabede bagajing temu ban shna ya umat jong tirot sing hak Indian Embassy ke badan negeri Bangladesh. Obasan Borsulai ulang banamar bagi dan artli kejaka kumta ansapha rakjing tho ban keli benia ya kejaka bantai ya umat saanam batang shuyo ajeng tip ansapha ya detailed project report bat ya kadur sya Menteri ke Sarkar Pedeng Ubakmi ya ketenat ki kambari Dr. J. Shankar. Ban yo ono ekambang tengka ban shna yun umat saanam jong tirot sing siem ha Dhaka. Te ngilai adab biar hilang yuna mesli bangin ang ya mencaprang akabede yune ubak elingi ila nang ya shna yunu upaya ka struktur hilya sedang banle yune apa kampus jongka ususu tham auditorium te kare kata ka bangi ngilai ya discuss kan te kabar pan akabede yo tu pat ustisu apa Dhaka. Nomor baka Indian Embassy hapo Dhaka. Ngidon artli ki cultural center. Kawai kade kabala kamrim. Bat kawai kabari wat mai. Te immediately larai rup gin ai yang sakawai ka diuletar na kaliang jonga. Bakin identify. Hey bakin ai. Lah kabarim ne akabat mai. Te kata kata gawai ka bangan sapa no bidan dia ka diuletar kang bakin aino kin aino identification official identification ya ka jaka te ndal adep nang tu kemud ngin sara pad ya ka aga second step pan ngin sara pad ya ka sapo u ya ka DPR ya ka dor kadar bar ka DPR la plan ke estimate kumno ba ka banlo ka baitenan but hadin Jakarta andal adab nagaliang department ngin sara show external affair Dr. J. Shankar Ji bolong Union Minister do external affairs te immediately ban yo no ya sanction te khnang ba man senyo nyo ban penyeng no apa Dhaka te nagaliang jongki bahaya masam jong tirot sing ruki akwa banyak company lang dal adab identify kita ka hadin bakalan nang yugin identify bad hadin bang apa proposal support Delhi te hadin Jakarta kat sadon pat ka bangi yali lang bagi bahayang masam jong tirot sing nagaliang department bangin lech apa Dhaka bangin lech ini ila ka khmat la jong ya ka kata ka diga bangi ya discuss